That is say ufo yenim ye hu so hwen nka wo ne hwan eye Awurade Adom yeda na se aseda ene de ma no director Priscilla eno no maika director bia ne de to hu to ye Priscilla Anaman on na ti akire a wo chinchim no de Dina Entry Hamilton amaye ansa na Dina kra no o de Joyce Blessing so be famu that's one no de yenkonkon ate obia ne de apedu so ba ubehune level Sarah so ba no hune level ti no sa we do my dear mu a so we no obi atimi flu ekosi ba ko no a amu ache mu akwaba emfam Radom TV Badwam dwumadie yi eso wa fe na odi afidie no ato ha no news no ene de ekogu ya de adu so se de bonkrata na tie na fe online stories no tie no ene de eba de nyame ase e ma okra ene onipadua minister Ben ni gina ha no pay gina na so nya bete kra but wono ho na oma leve na no pay me mu ache na bia boko ene Tuesday wa ho keka no ya akofo mama me 30 days of September and all the rest so what you want to do that bia wo se share all 30 days all the rest nice you are power e je sie ne nyame Adom je sie ne onyame Adom nye nipa nyina na nya ne si jana me ka chwa me ka o se emfa ene se ese fata se to na ato nye sa ne tie onyame nimde nti wa ene ato nti ode bosumi abisi fofo no so ode be fam ye amen de man ye different no edu dia ka ne sa ahwie na otutu anamo asi ye tie da nyame ase ya titu ye wo ye bosumi April nim nyina no ene eba na wie ye crown ne no ye crown ne no ka chu nyame se waseda ye bebre onyame waseda ye bebre da se papa ye nyano mo so mo be shase me no onyame betine ni ma kire mo amen na de mo so da makoma so bia no etimi abam sa ye beto so sa ko se afi be ko ne wie ye na sa kresha ka chese Awurade Ebeneza be biade abeduni on that note and ye nyina ye kai o se Ghana hwetie e Badwam on Adom TV multi TV so if you am kwa sha se wa bro so bebre de a kire obri bia da ba bia na hia me pa ya pom de won komo ba bia ode ko fa ni nyina no so hia mani padua no so ye oba so ye bema so ye kokora so ye panyu nti sua ho ni yi uwi a wasa mo akwanya Badwam aba mo akwanya mago kansie wonsem agudie wonsem asemi dika ne de mpense mo to aso ma ene pensu ginam de man dan so kra ene se ne your election headquarters ya activate dada nemum se eye baby bi beto a esi etibi de wonsem e de ebro ya ka kire dada se ejusum peso aso the late Dr. John Kuma isan se hihye mu no oni hosese no ehun akohia se to ho aba endi se manyeko no enya de omoko bi wona gia tun se wona eboabo mo atwen eye abato kese ne pa even though mo candidate ho sa pepepe na kani mrahye bedwane na ogina mo ejusum peso aso no a deputy minister roads no say juna ejusum peso aso you so aduemi o se da bi media meko content kro me nkogina MPP me nkogina NDC me nko a megina me na so na me de asi akan nduko we a ebi ne hunu se ebusuan tokwa ebi ne hunu se da bi abontin so ni aba na ebusuafo so prepare oni eye lawyer a ono so gina mama eye the New Patriotic Party le aboatin enso siakan enne anope intellectual commission for ready opposing for ready both parties some reps na ready observers are ready media are ready agro enene form enunti ne ya show but say if we say break kwa kopem say do twa to okra wo hihemu ebeto na ba wi ebekenka yi kendifo no this is your election headquarters kukromoti power e de ekobiara ye de ebebro ensema wo do so atojo democrat em de ebre man ho kwan ne online stories you know so ye de so ma whichever way is a fresh day it's a brand new day wo ho kwan se oni gia kopem pempen so wa bakasa fe de wa bre enye moamoa wo ye moamoa obi antimi Kenya ho ne ma ti Kenya wa ho na fi nyame ho de no so mra so da fa tu ana mo ye de se odi eye very very important ene wa woda bia wodi atwa to month mu April no ya ma woda pa bukwa no enjoy more you know last you enjoy more than was actually nyame adma that's in a year by now also odi esaba ye the insama would only be a the daily guide and the beshase daily guide any man we say also youth employment empowerment is my focus. Dr. Mahmoud Baumia was shase Eastern region
who say aprobody bi okoko akasa o se da bi mabunu nya akwanya ye adwuma no eno ne na koma so ade pa enti Ghana for ye hye no so afu ba ni man so anti gay bill court shoots down NDC nipa bi so mutu ana monko okoza na ayi de je de say bibia na man pa de ofa no sia no adoje sia eti ye hye man pan na afi on fa nsa hye kratara se there because there be yes and etu ana mo o ya de hye and di djuma the court and yantum wife jailed 6 years for assaulting husband. I'm interested in this story. Me jini si yakos na ye bekin kan na but yes say na the court e de baby akoto afiase a ono no tintin nya say waburu ni ura enti ade is so interesting but very worrying. Ma mo bubu kunu na enti nkasa wuza osmosis a obaka won say me bra chiro ma ni bi wo ho monsa press la na man omonsa ni oman no ebebu sisi a one show who so pe otino say green water form and so man ga whichever way say asuban no enya papa the president man they're very careful one money bia no one show so pe onu mu oni ahodi so onu mo ba di carton nsa ukoto ya na hwe man kwa begina oman ti dia wo ye pa be mamu a wo hwe odi enko na ba esu no on kai de oba na ye no en na court ene wopia bi akoto afiase ye sei ne epe ti yesre mema ne menyi na obi ani ho kwa wo na were wakoma ne kwa na eko ompona bi wakoma ne kwa na eko amesre obi ti se metre me nsa sei ene se na afiasa ompo won asema no apie na akọ no udi so gira onum so a kase bi eno eba yesre mo obi pie so na guso ti yesre mo ye kan se obi kasa go obi shebra sesa nya papa ya kan say no bi shebra sesa na kra de baby ani bia dia kodu kremosum dia kodu nyame asem dia kodu ye believes in other things dia kodu oba ana bema o debi radimane pare enya de papa anima also o see MPP starts peace talks Jesu vote today yakawa asem that the business analyst so kai o say NDC amanyu ko no mo kasama for lawyer Sami Jemfi so in same to for SML adwumako no omo gidie say omo the 15 point bi ato no masa asre say the omo hwe ni say aban we betimatu anamo betimatu osa SML hihye no enso waka see the na ho de no o hwe the business analyst you can say ahode no ba na eba for the $2 no wa eba from ye na ha adwen ye pa afi oba the new independent so say we are solidly behind you Catholic priest tells Alan kwede chairman team for you the edaro is a bam be manim ni enti edaho ye pa no so Catholic asofo no bi no so akasa am say da bi wana ka che o ye de agina wachi o wana montu a utu ne de wo ye bia no so no ye tawachi pampe owusu aduomi tape to win a just by election as independent candidate ampa na kane no kan MPP amanyu ko ne poso ko continue pa bi ni mususu mo say wa hwe yi dia bibia me sanka kwa mu de ne obetime di nkuru mu ajuso abato ebabaso ne the anchor the obokrata so abani ma NDC nkomo mu die no omu de area lawyer Sami Jemfi fo yin so atare e wa say NDC urges abrogation of SML GRE contracts makam Sami de achiro ana fenima o say Baumia promises 100% Ghanaian ownership in mineral resources yesi busumi na enim tubo se kasa na shase sa yesi nti afina ni omuntu obi e ka mesremo wo de mo so ne so na mo hwe de betimi aba ne de betimi aboa ametima konkan Ghana to host annual voodoo festival in Kliko to promote tourism. Benin, Togo, Nigeria others to participate. When I chair you, kairi bumbumu, and so you be hosting naka tourism a boy easy. A boy pa when I check kakamutu but and daybreak about or say alarm blow over rich safe house sale in Sasitombia Koso rich na no more case there be top official be wa Regional Lands Commission no ye ka say there asene ho bo mu kakra pepe na this an common tuja daybreak asaba say the shadows of competent versatile Napo and the enemies within or Kasafa doctor Matthew Poku Prempedra friend Napo I been ma dwuno mo susu se ono na be running me to Dr. Mahmoud Bono say eni pa etwa no hia no atamfo bi a ono so ene no eko ede eba anyhow say I will ensure total Ghanaian ownership of natural resources Dr. Baumia access is bi na de mo akakra no so say self-imposed chief at Ariano Anomabo chief jailed for contempt just no
onye hene ana ono asese gu no ze o man hene congrats anti edinara we dey sorry okoba mo amoso akunya ne mmemu ba bia no ana ne nipa bi nso scam na doso create confusion osese agudie ni gu no sia se ton kwanche sese agudie ni gu no sia na oba kikim kam bo na atete woni enyewa it all land stories no dey bring my hokwa ma hu se ero kuje to black work say akoso most village no or he and so was someone ejako enso reply is a beautiful call entertainment world na obo hu de omo kana say obo hu na we akọ we na we akọ but omo de omo ye active politicians NDC MPP no oba do online na wakan nti dia ka no so expert a wono hwe environment say the heat no wo Ghana no wachire mu nti oba adomonline.com a na fe waba be kan de nti heat no wo wa ho anya careful ani kura no untumi ehunu ne a ekro na brantie no a wono so ehage edua for hours o breaki GW well okay Ghana ni Guinness World Book of Record or break it. And about I want to ba. By this I swear do akra. Maybe who say sum na to stretchers na na am say na agene. Enya djuma ke jo. Nya bete. Djuma ke na. Ti e twa no. Kwa ya hwe na na so ye mientum na. Ya ni omo enkasa na ma me papa that Tony US Chicago me ma no yakọ. No offer sinin ponda form. Oh okay. Radin chechire busia ni nyina re. Na monkafra pa why monkafra na me hyemoden pa ma comfort adoma faith assemblies of God tafunhia yeso oba pa onkaso so jebre na wo hye ono so abeka yawofo no ho a wono so mfa Adom TV ni agro kwahia ohu Dr. Mehenham Sadia no be bia wo mpanifo me mamo achem medam ase samwaje atumo what doctor say bobo so ma me na dia ne ka pa na ye to so wiki amenorrhea unu menopause nso umu nsa condition anase wabu nsa enso atwa bosumi we be 3 months amma condition mesro yanto so ankomo iso yanto so unu menopause na unsa buo no nye papa emma kora wawo ba 15 years akona nya 15 years omu nsa menka say enye normal o se ko hospital na yen komo wiki mu nyina nkomo no wadaroma ya kan ye ho na yen to so okay so over phrase is here 0302 211 701 e brain tiru nya kwanya na wadaroma na watimi identity mama na volume no 0302 211 701 0302 211 701 na makoso akai o say ya share edwumade na se ya be ko to adjuso any moment from now your election headquarters Kokromoti Power about to obremu so ne won about to afim ne won bibia fa about to bia na any sa common e won say Albert no pay yam wache da se dem wache fiama kwani o mahin dem wache maji mission so ya da se pa we dem share bishawo say Ghana nkwana customers any right but sorry o say Ghana na customers any day any right you need come up for said that she you shall come soon that is soon now is in line for Mamefa someone can answer customers and my kuntia now obola dey see if am but you careful because ya chichemu enya baby na jumla ya juma baby on ma ewo kwabna we de omo ye juma ho omo abro baby otie no e so omo be fa omo be fa baby ya sa na tie me bo twa abechire mu kire so chem to was man chem because ye koka bi so ye omo chiche obia ni baby a baller company fa ne de it do ma ehu baby potia then we can also identify say I assume lion very good it is zoom lion for the befa busu mi no omo mai e obro no ben so Cape Coast. Okay. That's into obi anya na dwuma. Very very important. There ya kra ne se wasa be jisika se wo. Wo be se ball and so. Da na me kam se do a dentist. How front also ana? Wo do a dentist neta. Ah wo ade na ball pa. Yeah. Esumo. Enti efini do so na ha dwen na ayi sa condition G6PD no bi ade se ebibi man mu ne sa de ni nyina ka ho efin no efin entontomo sa
na de ekom nti mo bi ahwe ho ye brakwa mo ahoma no so brakwa me no pay ye mo ache eba Badwam dwumadie so Anope mejo so onye omani etiemo so kokora ya da se anope before me commercial so no me de engineer so kon efi the MC for Cape Coast honorable MS Ata do na your friend be one anope bi o dia etiemo na anope me how pa ni se nti can you do say you could you see I think you okay if an Alfred Cape Coast if an Alfred Cape Coast okay Cape Coast you tie the board chairman kan any dia o se nyame adma hoebe bosumi ayebisi na say o my 10 days is fall around feet or so you counted down pa you know you can see the yeah but who from so nti yem fa brakwa me no pay ana wenya pa me yem fa last caller me do fo oti yen kan yem akwa baba Adom TV Badwam so but if you kwa wa some of o akata wo dey come kiss me yo kiss me ya da se papa yenti o that the American also no papa and share Adom TV said we were about to no one hour but if that the American and o ko se be quite to me akata me kuro manjema o ma to really film na o mo to mo so pragia point me fa ni pa mi no front e mi di twembo police barrier na police also job so mo ko e ha me papa me tra Adom TV for the money be fa mama but very important me akasa me kuro ma for the last time I checked na nkwara be 6 pragia na chi ya samo mama fe Beneza na ye fa NC ebe na no pay wote yen kan ye mo chen ba Badwam so ya da se na fe fi nya no pay wasa yo yenti o papa so the Canada na wo be all right but all the shop and and I'm so happy at the big but here and kuku at the fact that founding spoke at that is to Catholic boy and ma po and the fine now and that we for me and I didn't come back the shop it's zoom to their heart Yada sembemena yada sempanifo tie wakanhwe besa abobobo so ade akire na yamane bofo nso de honsem naba tie yada se ade dem edim se dodo no awakire na nso mreni nti yemfansi ha yaye ne se nyame ya Adom bia yebebie ne de edim se na de chie mu ne nanka yenso yebenya wo de ti baba na bibie ne ho de a yemfansi sa we are much more you share no ni asemana you mo try that no you are much more out here yeah ni fa kasa enti emfancy ha na agudie mu America said body to so na fe health tips aminoria nkomo a ye die eno so aba mambo atuma so aye krado e de ahosepe ebeto so